Tao India ro Pakistan ni tenggerkani sumayo bangbatan news akan keparang thole akan tokenga views ner kimengna nikinga mo India ni dal kepa banga news rangan thole akan tokaya nikinga salanti news so ninga mo aro ka achkrang ni ba banga uko copy kaimengna akan keparang ndeba na news akan ingon chingskang pa maikum asi chingna nga officially information ko ni chingna nanggen mo chingni India ni dal keparang bisong badia biap ko ite kachem badia ko dakachem bisong skang pan ite ka chokode information na mo wono skang pa ite ka ko ba tharakan information na bisong ndeba tam news akan keparang dugang injok mo jamano dal ko news akan keparang de bisong di tholi fast de news akan gen article ko sigen ndeba jamano ungjani kimne bisong de reply ka gen mo nigemen ko copy ka keparang ba achkrang ni ba nga news akan keparang mutam rang mo nigemen mana tepete naisimang news content haringon upload kaingon naisimang maitakana official information ko iskang pa ni chengbo mo views na riktingi news akan ude ungjawa maina ni swing pas content bibir again mo mijao nikingachem saniba news akan keparang ko aro India ni news akan keparang ko India ra Pakistan ni Karachi ko attack ahana year base rangko ni mnamo aro pilot sakani ko ba capture ka hana aro dike fighter jet ko ba gigani ko ba sutan ka hana ni muna news rangwa kana aro iko copy ka ba achkrang ni ba banga mo donga ni bisa sabrang uni gemen yano mamang officially information uyata dongkuja aro bisong mamang officially information una dongkuja ni gemen attack an dongkuja mo uni gemen mistake ka barang India ni dal ka news akan ka barang bisong reply ka pla mo etika ja maiba takkuja ni mungna jamno reply ka apply bisong ba uni gemen mana tepete news akan keparang misinformation ko akan jaude nambata kaket news ko akan genchi mongode naisimang officially information on gepa katharang ko video rang ko ni chengisa akan bomo uni gemen banga news akan keparang mistake ti donga mo uni gemen basakobede public rangna ndakaparang ara namja mo uni gemen anga gisa video ko san anga angni news so nina namnek pat kebong aya jian OH nerakaba mo wa ada donga asam ni kon biade biasa kakhet to akan wa news mo bini akan pa blongin nambia biade ramram dakte akan ja mo biade maira kana officially information ko mancing isa biade news kun agana mo unigam bini news akan rang kakhetan onga aro biade tiktak akan mo unagrede gepanangde copy ka aimungna wa news naltal keparang de bisong de maira kana views ner ka mo bisong de official ni wiatness kangan bisong de maira kana tole akan tokaya unigemen jaman de bisong de maira kana reply ka applicant iya de ongjan diki ongjan ni mungna ko copy ka borang ba bangthaya unigemen mana tepete jiko akan skang ba jiko dakna skang ba officially information na khusa wiata khusa chungmot khusa akan nampata mo unigemen news akan keparang mana tepet mukhang sinam pati thariang bo aro singnapo mo basok pade kacham video rangko mai barang de news akan ke barang de chapa kaya dikemde ko copy ka pang ba bang thaya mo ni gemen news ni ke barang bang na susu ni gemen bibira jang ade news matam ko mai na aba news ni na gong basa ni gemen de bang ade uyat ni san ongaya ni gemen makrak de ba na me video rangko thari pa china news akan ke barang mo mai na public rang de ma sija tanang bang patan ma sija de ba bang patan ma sija tanang mo news ni rong pade ma sija news ni gen chim omang ba official information ko skang company chengbo mo yasa original ni gemen na tepet mukhang sinam pati terang bo sakan tikun mutela bye bye